Что там? Келген шаруаларды айтыңдар. Короче говоря, нам друга разыграть надо. Его девушка бросила. Ты хочешь выйти за меня замуж? Нет. Сендер үшеуің ана зона отдыхаға келесіңдер. Сол кезде біздің екі актриса сендерді күтіп алады. Бір актрисамыз нечаянно жоғалып кетеді да, сучка. Реально? Та локация, а? Да вроде она. У нас ЧП. Карла и Санчо пропали. Ұрады, короче, сендер. Аямай, кәдімгі қинай. Сол кезде сендер түрбеп қоймаңыз. Мақұл?